Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba SK Sunn MLA ke Mauplang constituency un Phah ke Jingthoh Syau Konrad Sangma Menteri Rangba ke Sarkar Jela ban pentip halor ke Suki pelat ke Penteri ya ke Greater Water Supply Scheme jong ke Phase 3 na ke benta ban sam umbam umdi ya ke nongba Shillong. Ula ong bakani ke Phah Jingthoh kalong ban tuklar halor ke Bom Island katanat PWD roads ban Island ya katanat PHE bakan penyat ya ki pipe hagani ke Sor Shillong ban pendep ya ke Phase 3. Habaya keren bat ginong thok kubor uba SK Sunn kumu MLA ka Mauplang constituency ulapan pau ke sengok diau namar ke bem ya sengok thu jingmut hapdeng gini ki arteli kitna trekam jong ke sarkar kat hadu bakala bu ya ki pat ba jong nong ba Shillong ban yo ya ko umbam umdi ke bapahu pahai. Di halor ini benta ngakwa ban ong ya pi ke badan hang ni. Pi pinken mau ya pi ba ka shitrik Desember Arajar kapra barok ngilai lang undang syu tang iwe press balai barok ki press ngilai lang manit ngo manit kni ya ka Jingthoh ya ka Phase 3 hante ya po moflang mat habangi la le ni shem ba ka Jingthoh kamlong kumba labu ka proposal la po ka Phase 3 bat kat kum ka agreement belayate so scholar bat contractor tadi Tantia Construction Limited. Kabani kong kabangi layalay play ida kajong kakamat kanong hapot treatment plan. Ka treatment plan kabani kong san kabangi lay ang tay kanong. Ba ko na po kani kadam. Hakapol yur kanong kabajabo hadu kat hakata. Ka PHW kapoy hadu kat san spa IA. Kembati I ang tay hadur mentang sini. Katu-katur beti I kadai hau menai mi santerik mentau Sunn hakatus ni bawan katu ke eryong bat menta berok kilong dut kumte te kani ka clarifier badan mentangan pen I fi kani kadai drawing bala approve kat kum ka Phase 3 kani ka wei kadai clarifier bladon lupa kerba kani ka wei pan kadai bengi temu banchna banyarap ban weng ya ka overload naga ni clarify ke belakang lupa mentah. Kajing temu jungi kalong ban improve ya ka water quality naga daw ba kani kawa kani kadam ke badan mentah. Kar benang mi kisnem katorbiditi kana nang kiyo sinang kiyo. Namara ka por design ng Greater Shillong water supply project haki 1978-79. Katorbiditi ka ba kiyo kanong tang sampo NTU. Kar ba mentah pat haki benay liur ke ka torbiditi ka poy hadu kembakat san spa ie. Tadi nak kata daw ni la perkap ban pin kampen bahai quality jong ku ni dei ban don no sakawe clarifier. Kembaki ie po drawing hang ni. Nang tapat kawan ke common inlet. Kipat ke bawan kiwan hang ni nang ni ya benta ya ku siteng nak bawan collection ni kapoya kini clarifier. Siteng nak bawan collection ni hang ni po clarifier te ka sedimented water collect nang ni po ka filter plan collection ni po filter plan te da ka bale kum ta ka rap ban pinduna ya ko lot jong kini clarifier badan menta te Henry ya ka shitrik jong December haba ni la yalek man kmi la jong hikmat hang te po treatment plan kim sim la le e kani ka ban puni fi ko long ba kani ke bakian I hakatu kusni hapo bangilek hapo treatment plan kimshim labut ya ka ke ba ka proposal ka don kat kum ka Phase 3 bat kat kum ka tenda agreement ka balaya soy bat contractor hakajeka bandon ka common inlet ladan penban da kani ke bagi chamber hakaba ki pipe ki bawan kinrung lamba chamber bat kin late pan support ki clarifier. Hadin ko tu kacing epek kacing kami nilalang meeting apa treatment plan pi berap fi dandut ngalaban baka department kadai ban execute ya kacing tray kat kum katenda agreement ka belaya te ka belaya soy bak contractor. Nadam nang tupan
nyelech po to ke intake pumping station. Ke intake pumping station. Kani kadai ke intake pumping station ha ka bani sing ya kani ka well. Ha po try do ka dan ka cutting edge. Boros ka tu kani ka kam ka sakut na ka daw ba. U kontraktor umla banai ka certificate ba kani ka cutting edge kala rest ha po ka si bearing strata. Ba kani ka well kala tungko yo mausiang bat haba kala tungko bo mausiang lala bat ban ayu ban continue badra ya kate sujrong ti ya kata empat tip lau ladap ai na em lada uladap ai tu kontraktor lading man senang no ban kentiu pat ya kani intake well ban snai pom house sajrong kum ba snai kate ka barim hang te haning ti ha ka bi dei pat bat nang ni kum ba pi yang mi mentak kate ka first stage kan pom yo ko hapo ka second stage nani ka intermediate kaniru ka jo nang ni kan pom ko hapo ketika second stage tingin ko ayu banne abag drawing pat ajangay na kani karyat kani ka drawing bala approve tingi ong yu bau day ban excavate shu ban ti shu shaneng ban yo eka space henry adu mental kontraktor 4 le kata te kadang sa unte ini upai di baik lang satu kani ka isolation chamber dalek cetai bat sini uni pat udan ubat we udai batin ni upai na po uni buan na po ka phase 3 tengi adjust lang ko ka buan na phase 3 but phase 1 and 2 ban le check ni ki artily clarifier ka water quality nang ni dala po ye ki pipe pat kala jabo piang na pada ngimna man replace ki pipe ki badan menta de ki way pat uni pipe ubahie 1000 mm 900 mm terter 750 kilajan dep and replace lapoy adu andrew mer bat samer chiteng kasakut tang halap moring kemiat badun kijingnya kajia kemiat itu ibenta bat nga su menta kilada pembek keturu te hemre na samer chiteng pat banle sunong thmai banle chapo lashumia banle chapo mauro bat banle pat chapo maulai nongkor ya kitu pat kita wat la shiteng ilade henry sakut no haki benta ke bidei kawei ke dei bi dei bat kini ki army kawei pat ke benta ke dia tengku konong bat ke PWD lada nin jin de layo ban cross yu pipeline bedei jong ke mulai hang ni po chirpi yak surak ika mulai ngilala pan fit arjaka kawei na mulai moro katop bat kawai pat na mulai nongkuar from the east and the west ningila ban fit nang tu kelayat baik ke distribution na dua nang tapat dan ngila ban fit ban commission no uni pipeline balapoi mentah nong thmai apot lau jin rio utu pipeline undai baik tang ya kanong thmai klek lang shu pat kalat mkhra mentau lik lang ba kalat mkhra dan ngila ban klek utu kalat mkhra la sup kanong thmaru la sup te nang ta kani ka dadang iyo man cross pat ya kini ka MES pat ang ni ta kamu pipeline bat maru la poi pat hapo la shumya bat kumjuk terter kita ki dei tanggi gravity fidami then rei ka ba konsane pat udai distribution network package 2 mengikot ka ba kini ki kontraktor kila IHT sak sarkar ba kinum la shu pantre lada ka department ko ngi ki pantre biang ha ka jor ka ba menshwa te ka tarung hanga ku burhi ador ka balarim amla shu iban tre tenre ka ega balingo ang ni kolong ba i minister PWD hapo ka yeng darba ila kular ba kadi proceeding jong ka house Puntin Song minister in charge PWD department sir since the honorable mover of the motion wanted me to have a few words in this for further clarification. Yes, recently I took over as PWD Minister and the first initiative I have taken is to make sure that not only PHE but any other related department
as far as developmental program is concerned, we will work together and to also make sure that the people does not suffer. Therefore, sir, again, I would like to reassure here, especially to the honorable member, I will take it up again for this particular issue where immediately the laying of pipes can be taken up, or in fact, as of now, it is the ongoing project, and of course, few stretches has been disconnected just because of this double lane road to Nongstein as well as to Tura. So again, I will see this hindrance that and resume the work and to complete this project, especially for the Shillong city as a whole, so that people can get water as expected. It's more than 1 year now. We have not been able to do anything. The kajing kentu jonga kalong ya sarkar bagi department. Badai immediately mentana marba ke Greater Shillong kelak progress. The new pipeline, the gravity mean namuflang hapot riumer bat saumer siteng la persyang menta sabangin test you pipe. Dia lada nyimla ban le ya ke distribution network kalong meaningless ya kini project. The entire purpose to reduce the unaccounted for water and to improve the water quality is defeated. Teka jingkot jong ay fi minta kani nong ba hadin ba kini ki kontraktor jong kini ke balik kini ke package 2 kila tho sya ke sarkar ba kimla syu menteri ya kani ke jingtri nani ban peteng ha ke juk kodok de na kata kata ngasakot biang ban kentui ke department ban dia i no kloi ban pendai ba kini ke kontraktor ke di sedang no ke kam immediately kenang ba hadian bagi ladap test you pipeline temai nanti namu flang ko kan pui syaki consumers kembali kimi nanti ka work order bala ai kontraktor house name araja katwe kat ar kadai kat kum ke schedule of rate nani SOR 2007 2008 menta ka schedule of rate baka PHE ke pentrikam kadai araja kat san kan rate kadang pentrikam baka rate araja kat san kan rate di arajar kat sam da kat rio but arajar nyob an nyupra klai person den kendo what the arajar kat kendai menta prevailing rate but arajar kat san kat rio kami hap shu di henry lada kini ki kontraktor ki pa ban kiwi kerit ka department kan hap perkat menia ban lada kan le apa kan hap menia kat kum ka schedule of rate ka ba long infos hakni ka por menta hadian bang yo i ba PHE department need 105 crore to complete the project. Tinggal clear how to for your minister. Lada ka revised estimate jong kani project lada plan. Lada plan takamud ka ka revised cost minus the present cost kata ka the additional cost. Tehandai lada umpat the plan ka revised estimate. Hakanu kanong rim bangin don kam spa san klur tegam la man mudur te henry takum jing su thu jonga ya ka revise estimate empat de panle aduk mentaru te hakanu ka benta baki don kam spa san klur ya kata tegam la man su thu kat kum jing i jonga menta kalong ni ya ka package 1 hi ka badai kam jong tantia ngila man pendet provided ka permission na kini ki MES but kendiat napo kini kam IBD badai yo fidan mi kila ban ai ta ka bedai ba ka package 2 ba ka distribution network hi lada ni mio ban senang benta ban pendep apo sistem lani kat prabanai te kan long ka be sibut te hendoi lada ngiyo ka permission ban ni kan long ka basut ban pendep apo kini ka government mata makini government mata kadang sak nunu south nem ni te dang na ba ban pendep tamang idon kami ka PUD ban ai no ka permission idon kami ka army ban ai ka permission ban li ki pipeline
Nama andaga de pli ki pipeline do kan shimpor ban tesi ki pipeline. And then I will also write to the Chief Minister, PWD Minister and PHE Minister to sort out the matter at the areas. I will do that as a legislator.